munsi ku wundi handikwa page nshya ku ntambara iri hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi muri Congo baramushinja kugurisha Kivu zombi ku ngabo za EAC. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo André Rubuya yasabye abanyekongo bose guhagurukira icyarimwe bakarwanya umutwe wa M23 n'ingabo za EAC, anongeraho ko nibitaba ibyo bashobora kuzisama basandaye. Igisirikare cya Uganda UPDF cyashyize ingabo nyinshi ku mupaka wa Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nguhaye ikaze mu muryango mugari w'abarubizi, byose mbikuvira imuzi muzingo. Nje nitwa Mugisha Jean Baptiste. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu yegereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abarwanya ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi bavuga ko uburasirazuba bw'igihugu cyabo butakigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bagashinja President Tshisekedi kwigira nyoni nyinshi kandi abifitemo uruhare rukomeye. Ubusesenguzi bwakozwe n'umunyamakuru Israel Nzito Tetela uba mu mujyi wa Lubumbashi mu kiganiro yise Tuseme Ukweli, avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa nta bugenzuzi busigaranye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Nzito Tetela akomeza avuga ko umutwe wa M23 ubugenzura uduce hafi ya twose two muri teritwari ya Rucuru, ari two Bunagana, Rangira, Kiwanja, Rumangabo, Rucuru Center, Kibumba, Kishishe, Bwiza, Rugari, Rwankuba, Mungo, Kabindi, Tongo, Cengerero, Mukarange, Biruma, Ntamugenga, Kako, Rubare, Katale, Rutsiro, Nyamirama n'agace gato ko muri teritwari ya Masisi. Yongeyeho ko nubwo M23 ivuga ko yavuye muri Kibumba na Rumangabo, utu duce twose tukiri mu maboko yayo ndetse kinakorana bya hafi n'ingabo za EAC byitwa karizo zasigiye ubugenzuzi bwatwo. Ntago ari M23 yashyize mu majwi kuko akomeza agaragaza uburyo ingabo za Uganda arizo zigenzura uduce twa Beni Kasindi ndetse na Mbau Kamango. Muri Kivu y'Amajyepfo ingabo z'u Burundi ngo nizo zigenzura ikibaya cyose cya Masisi. Israel Nzito Tetela ashimangira ko ari umugambi wa Balkanization uri gushyirwa mu bikorwa na M23 ibifashijwemo n'ingabo z'amahanga ku kagambane ka President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ashinja kugirana amasezerano y'ibanga n'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati uburasirazuba bw'igihugu cyacu buragenzurwa n'inyeshyamba za M23 n'ingabo za EAC. Biragaragara ko ari umugambi wa Balkanization uri gushyirwa mu bikorwa ku kagambane ka President Felix Antoine Tshisekedi wagiranye amasezerano y'ibanga na President Paul Kagame, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Uhuru Kenyatta wahoze ari President wa Kenya. Yongeyeho ko abanyekongo batagomba kwemera President Felix Antoine Tshisekedi kuyobora indi manda, kahuga ku igifungo cya burundu kubera kagambane gakomeye ari gukorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse akaba yaranamaze kugurisha uburengerazuba bw'igihugu cyabo abushyira mu maboko y'ingabo z'amahanga mu rwego rwo gucamo ibice Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nzito Tetela azwiho kunenga ku mugaragaro imitegekere ya President Felix Antoine Tshisekedi, aho yakunze kenshi kugaragaza ko bunaniwe ndetse ko no kuva bwajyaho muri 2019 nta mpinduka n'imwe bwazaniye abanyekongo, ahubwo ko ibintu byarushijeho kudogera. Yakunze gufungwa kenshi ubundi agafungurwa azira kurengera mu gutangaza inkuru zibasira ubutegetsi buriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muyandi makuru ajyanye n'iyi ntambara, igisirikare cya Uganda UPDF cyohereje ingabo nyinshi ku mupaka wa Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu karere ka Kanungu, mu gihe ingabo z'umutwe wa M23 zikomeje gusatira umupaka wa Ishasha. Kuwa kane ushize, Colonel Robert Nahami, umuyobozi wa brigade ya 307 nibwo yemeje yoherezwa ry'izi ngabo, avuga ko rigamije gukingira abagande batuye mu bice byegereye umupaka ingaruka z'intambara yo mu baturanyi. Brigade ya 307 yoherejwe mu turere two mu burasirazuba bwa Uganda ari two Kanungu ndetse na Rukungiri. Colonel Nahami yatangarije Daily Monitor ko UPDF yohereje ingabo zayo mu kurinda abagande batuye ku mupaka n'imitungo yabo
ndetse no kureba niba imipaka mpuzamahanga ikomeza gutekana nubwo hakurya y'umupaka hakomeje imirwano. Mu gihe komanda yasabye abaturage bo ku mupaka gukomeza gutuza, abantu benshi ngo bari mu bwoba kubera impunzi z'abanyekongo zikomeza guhunga. Abahunga bose bavuga ko ingabo z'umutwe wa M23 zafashe ibice byinshi by'ubucuruzi n'imidugudu ku birometero 20 uvuye ku mupaka wa Ishasha, ngo ingabo z'umutwe wa M23 zikaba zikomeje gucanga benshi, aho zirimo kwemera kuva mu bice bimwe ariko zikajya gufata ibindi, ngo bigatuma hibazwa intego yazo nyamukuru. André Rubuya, umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomoka mu gace ka Kananga, yasabye abanyekongo kurwanya umutwe wa M23 bivuye inyuma, ariko bakabifatanyiriza hamwe no kurwanya ingabo za EAC ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu. André Rubuya akomeza avuga ko nubwo umutwe wa M23 utaboroheye, hari ikindi kibazo cy'ingabo za EAC ziri kugenda zigarurira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bucece. Bagomba guhagurukira icyarimwe bakazirwanya bivuye inyuma, amazi atararenga inkombe. Yagize ati, ndasaba abanyekongo bose guhagurukira icyarimwe bakarwanya ingabo za EAC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ziri kwigarurira ubutaka bw'igihugu cyacu bucece zikoresheje amayeri yo kujya mu bice 23 yavuyemo. Yakomeje avuga ko nubwo amatora y'umukuru w'igihugu yegereje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayo matora ashobora kutazaba kuko ako gace katakiri mu bugenzuzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yarasabye ingabo za FARDC kudatoranya hagati ya M23 n'ingabo za EAC, ngo kuko bose bagomba gushyirwa mu gatebo kamwe zikabarasaho bitewe nuko bahuje umugambi wo kwigarurira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umudepite uhagarariye ishyaka rya Assemblée pour la République mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Promesse Matofali Yonama, ntiyumva ukuntu umusirikare w'u Rwanda yemererwa kugera mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Tariki ya 6 Mutarama mu 2023, abo mu nzego zitandukanye zirimo ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo wa Afurika y'Uburasirazuba East Africa Community Regional Force nabo mu rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano ku mbibi EGVM bitabiriye umuhango w'umutwe wa M23 wo kuva ku mugaragaro mu kigo wari umazemo amezi arenga 2. Umusirikare w'u Rwanda wo ku rwego rwa ofisiye witwa Karasira yitabiriye umuhango ariko ahagarariye EGVM. Ibi bigaragarira ku ngofero yari yambaye y'uru rwego ndetse n'ikirango cyarwo yari yambaye ku kuboko kw'iburyo. Mu bagize umuryango wa EGVM usuye umusirikare gusa wari uhari kuko hari na mugenzi we w'umurundi hamwe n'abandi basivile bari bambaye amakote y'uru rwego. Depite Motofari yifashishije urubuga rwa Twitter yabajije Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya uburyo umusirikare w'u Rwanda yemererwa kugera mu kigo cya Rumangabo. Yagize ati, Bwana Patrick Muyaya, mwabujije Rwanda ya kuza hano, mwirukana Vincent Karega. Minisitiri w'intebe Sama Lokonde yanga kwifotozanya na Louise Mushikiwabo, ariko mwemereye umusirikare w'u Rwanda kwitabira umuhango wa M23 wo gushyikiriza Rumangabo EAC. Mu kiganiro Depite Motofari yagiranye n'ikinyamakuru Election kuri iyi ngingo, yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itagira abayobozi kuko ngo ibyabo bavuga gusa ntibashyire mu bikorwa. Yagize ati, igihugu kirabura Tshisekedi na guverinoma ye bavuga ko u Rwanda rwabashojeho intambara rubinyujije mu mutwe wa M23 ariko bakemera gukorana n'abasirikare b'u Rwanda. Ndagushimiye ko abanye nanjye muri aya makuru. Kora subscription kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru tuba twaguteguriye. Imana ikurinde kandi uhahe uronke.